Ifute kuba buhlungu indzaba yemkaLothi lowaphuma eSodoma kepha wangafiki eveni labekalungiselwe lona nemyeni wakhe kuthi angafika kulo. Wagcina kufika kulo ngesethembiso. Yena wagucuka waba ngumlandvo lebe bakhuluma ngawo njengaloku nami ngikhuluma ngawo lamuhla. Kuthi waphuma kahle kepha akaphethanga kahle. Wakhohlwa livi laNkulunkulu walibukela phasi. Wena nami lamuhla asisuba diduli tasawoti. Siphume kepha singafiki indzawo. Sibe bantfu nje labakhona kucala luhambo kepha singafiki esephethelweni ngekukhohlwa uNkulunkulu. Sawubona khunjuliwe waNkulunkulu. Ngicela kugcizelela kuthi asifane singamkhohlwa phela lo uNkulunkulu losikhumbulile. Cela kubuyela kuye Job esahluko 8. Ngikuhlephulele khona sinkwa selusuku sakavuka udle. Ngikuhlephulele kulo 13 kusuka kuverse 13 kuya ku15 Job 8. Sinjalo ke sephetho sabo bonke labafulathela uNkulunkulu noma sabo bonke labakhohlwa uNkulunkulu. Liphela kanjalo ke lithemba lemuntfu longakholwa. Loko lakwethembako kulihobosha nje. Loko labeke kuko lithemba kunjengendlu yebulembu. Uthi nakathi ubambelela kuko kuwe kanye naye. Nakathi weyama kuko akumsimisi. Kubekiswa ngendlu yebulembu kuthi umuntu lokhohlwa uNkulunkulu athuthe lithemba lakhe kuNkulunkulu. Uye athi makathi uyeyama uyasimisisa kulendvo lese iyinhle kakhulu kwedlula uNkulunkulu iye naye phasi. Uyayibona indlu yebulembu. Bulembu buyakha nyalo, bukuhlanganisela nyalo. Buhlale nyalo. Kepha makuchamuka umoyana lomncane iphindze iphephuke nyalo. Makuchamuka noma yini leyitsintsako noma nguwe uyatihambela ihohloka nyalo. Kulihobosha kubukeka kukukhulu kukuhle kepha kulihobosha. Kunjalo kukhohlwa uNkulunkulu ubese uphila impilo yebuhobosha. Tintfo takho tiba tinhle kwesikhashana. Loku ngitawutsi timphawu letibonakalisa kutsi ngathi sewungenwe ngumkhuhlane wekukhohlwa uNkulunkulu. Tintfo takho tiba tinhle kepha kwesikhashana. Tintfo takho uyaticala kepha tingapheli. Tintfo takho uthi mawutibamba kuthi hofo khanze kuthi kude lutho. Njengemuntfu athi hlanyelele ubone ngazuthi cha kuyethembisa kunesibhuluja kepha uyacada lihlanga noma uyacada lowo mbila kukhanze ukuthi ngumnyani nje. Tintfo tibukeka tingito kepha tiphela kabuhlungu kube lide. Awukhoni kuphumula emphefumulweni. Bengingathi mangabe uyatibona letimpawu inyanga lenkulu ikhona ligama linguJesu. Mangabe letimpawu letikhomba ukuthi ngathi tintfo takho setiphike kuba ngemahobosha. Tintfo takho setiphike kuphelele teni. Akube timpawu letikumikisa kuJesu umlulamisi lophasi. Lokuhle ngaye akabalelane emacala. Uvele akuthathe abuyise tikhatsi letibe tikhatsi temahobosha. Ungikhunjuliwe. Uyakubona mase ubuya utidzela kuye utilahla inyanzana akwemukele athi mntfanami asicalele phasi futhi kusengalunga. Amen.